yabaye perezida wa komisiyo y'amatora NEC mu Rwanda mu gihe kitari gito. Yanakoze mu bigo bitandukanye bikomeye kandi birimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP nk'impuguke mu mishinga iteza imbere abaturage kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1995. Yitabye Imana yitwa Professeur Kalisa Mbanda, n'ubundi yayoboraga komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda. Yishwe n'iki, yazize iki? Professeur Kalisa Mbanda akaba yari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora, akaba yitabye Imana kuri wa gatanu. Amakuru avuga ko Professeur Kalisa Mbanda yaguye mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe azize uburwayi butamaze igihe kinini. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles banakoranye igihe kitari gito, yabwiye itangazamakuru ati turacyashaka amakuru, ariko uriyo ambwiye ko yitabye Imana ni mu bitaro bya Kanombe. Yakomeje avuga ko manda ya Professeur Kalisa Mbanda muri komisiyo y'amatora yari yararangiye, ariko yajyaga mu kazi ndetse n'umusibejo ati yagiyeyo. Icyakora ati uyu munsi ntabwo yagiyeyo, ahubwo yabyutse ajya mu rwuri rwe, avayo ajya kwa muganga mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ati birangira yitabye Imana. Professeur Kalisa Mbanda akaba yaragizwe perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri 2012 muri manda y'imyaka igera kuri 5, yaje no kongerwa. Icyo gihe yasimbuye Professeur Karangwa Chrysologue, nawe wamaze igihe kitari gito muri komisiyo. Professeur Kalisa Mbanda akaba yarasanzwe umuyobozi w'icyubahiro wa kaminuza yigenga ya Kigali IRK, Université Libre de Kigali. Yakoze mu bigo bitandukanye bikomeye kandi birimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP nk'impuguke mu mishinga iteza imbere abaturage kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1995. Hari mu bihe bitoroshye cyane mu Rwanda kubera jenoside yategurwaga ndetse kandi no gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'1994. Igihe cye kinini yakimaze mu burezi kuko yabaye umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi muri ya kaminuza nkuru y'u Rwanda hagati y'1995 n'98. Akora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi nk'impuguke mu igenamigambi ushinzwe ubuhinzi, iterambere ry'icyaro ndetse n'ibidukikije hagati ya 2000 ndetse na 2003. Aba n'umuyobozi w'ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi Izaye muri 2003 kugeza 2007. Nyuma yaho Professeur Kalisa Mbanda yakoze nk'impuguke akorana n'ibigo birimo Minaloc, RDSF Rwanda Local Development Support Fund, Farije Minagri, RSSP ndetse n'ibindi. Professeur Kalisa Mbanda kandi yigeze kuyobora inama njyanama y'umujyi wa Kigali muri 2006. Yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu binyabuzima biology, yayivanye muri kaminuza gatolika ya Louvain-la-Neuve mu Bubiligi, ari naho yakuye impamyabumenyi ya kaminuza mu buhinzi nka Tropical Agriculture Engineer. Tumwifurize iruhuko ridashira ndetse kandi twihanganishe n'umuryango we. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abadiplomate b'abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha nabo bazagizwe imbere y'ubutabera kimwe n'abandi banyagihugu. Ibyo yabitangarije mu ntara ya Rumonge kuri wa kabiri. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Widikaneza. Kuri wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi. Yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga. Yavuze ko amusigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira. Perezida Ndayishimiye yafasha akanya kanini avuga ku bategetsi basamara badakora ibikorwa bajejwe, abadatunganiza abanyagihugu, abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu, abaruhisha aho bajejwe kurongora, abitiranya n'abavyeyi gito. Muri yo ntara ya Rumonge abasanteri 3 n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, bakurikiranwa ku caha cyo kwiba amabati n'isima byo kubaka no gusanura amashure zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranugwanugwa muri ubwo busuma. Perezida Ndayishimiye nubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Kongo, yemeje ko agiye kumugarura ashengezwe mu butungane. Kumba kumusiganira asaba ngo procureur ujya gusabye ngo nimumpane ngo narabikoze ngo mugani nimumpane ngo nimumpane ahubwo naratongoye no muyahora barongoye no mwise ngo niwe yabategetse ngira ndamuzane rero babanze baburane bose. Ubu ntaho uzoja kwinyegeza indongozi nawe nyenzo kusaza atebe gusamana ubu nta byo kutina bihari. Ubu baheze kuri amadosiri nawe nyene ujya zoza ngo niwe yabaheze. Urabona umubyeyi mu rugo ukaba wigisha abana gukora mu rugo akamarama ngo we uhetse ukigisha uri umugongo. Tuzohava dusanga aho bari bazohava hanwa kurusha abo bandi kuko n'akamarama.
abiri ku makomine 3 ba mustanteri bakuwe ntararonka abastanteri bashasha. Umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zidindiza intwaro yo zamuka. Muramatari yewe ndahejeje kubabwira yuko bakubonye babonye jewe ubuzo kugaya azobangana niso yamena gutumwe gusambura mujya mu bwose baramumoye bwose nta gihangaje kirutabura amatari ngaha uzovuga ko wakuruta uzucugonye n'umubwira uti uburya ntange imihohoze ziri umukuru w'igihugu wowe usubire twabura amatari ngaha hariho abantu bigira kagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko baranka ko bamusekantera batoka umuntu witwa Clement ntiyazi Clement nihuri uranyu wowe uvuka mu mwonge buti Clement ntavuka mu Bugarama muhuti mbwira ingene Clement aza kwivanga mu banyarumonge rwaje gufata ingingo gushobora gusitanira abo bantu bigira ubugwi mu ndwi imwe sanje batera gusitanira igamigwi ntegereza kumva yasambuye akunanira uzumvire zengariyo bafiye. Umukuru w'igihugu bujejwe agateka kazina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga. Sixte Binyini murabahaye ariko asoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka kiremwa muntu hari kuwa 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. CNDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu. Mu ntara ya Rumonge imwe mu zitunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iri ruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamwo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane. Umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi. Mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihubukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahizi mu Burundi, President Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa Buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afatanywe ibitoro byari zibwe. Akatari gake President Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga ca leta. Ubushize yatanze akarorero ku muriyaridi w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri 5 ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi yemanga ko kurungika abantu mu mabohero bagirizwe ibiturire atari wo mutinamba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu. Ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya President Ndayishimiye mu vyerekeye kwinanata mu kugwanya ibiturire no kudahana mu gihugu. Ivyo vyatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa Buraya nk'akarorero. Ariko habara ibintu n'ibindi bamenyesha ko akiri intambwe niyo gutera. Ivyo biremezwa na Claude Bochu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi. Nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata c'intwari bereye kugira imfashanyo zicishwa mu minwe ya leta zisubire ku munoni. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubutabera ejo yatangije gahunda y'ikurikirana cyaha na politiki yo gukemura ibibazo mu bwumvikane bitanyuze mu nkiko. Ni gahunda izashyirwa mu bikorwa n'abantu banyuranye barimo abanyamadini, abakuru b'imiryango ndetse n'abikorera. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Kuri wa kabiri Minisiteri y'Ubutabera yashyize hanze gahunda ijyanye no gukemura amakimbirane hagati y'abantu hatitabajwe inkiko. Atagize iyi gahunda Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko iyi gahunda izifashishwa ibyakorwaga n'abanyarwanda mbere y'uko inkiko zibaho. Iyi politiki yo kurangiza ibibazo hatabayeho kujya mu nkiko, Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko izakorwa n'abahuza barimo abihaye Imana, abakuru b'imiryango bazwiho ubunyangamugayo n'abandi bazayifuza nyuma bakemera kuyijyamo. Nabahira Anastase umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera yagarutse ku bibazo bizarangizwa muri ubu buryo. Ubu iyi politiki iratanga imirongo migari igomba kubahirizwa kugira ngo mu bibazo byose byaba by'ubucuruzi, by'imborezamubano, iby'umurimo n'ahandi abantu bakangurirwe kujya babanza kugabanya umujinya. Kwibuka ko ikibazo kibaye hari indi mibanire yari ihari. Kwibuka ko kwirukira mu nkiko no gutanga amafaranga y'urubanza n'umwavoka n'igihe
bibabuza indi mirimo ifite akamaro. Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imanza mbonezamubano, iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi zifashisha iyi gahunda y'ubuhuza, bityo inkiko zikazasigaramo gusa imanza nshinjabyaha ndetse n'ibyaha by'ubugome. Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Emmanuel Ugirashebuja atangaza ko izi gahunda nshya zitazakuraho izari zisanzwe zikora. Izi politike byizaganisha mu guhindura bimwe mu mategeko, akenshi hafi 99% usanga biri mu bibazo mbonezamubano, ntabwo ari mu byako byo bikemurwa n'inkiko. Ndetse muri iyi politiki tuzagenda duhugura abandi benshi, kandi si ngombwa yuko ari abantu bari muri za kabine. Turizera yuko abantu benshi, abanyarwanda muri rusange, bazadufasha kugira ngo